Kubor nakaslem jong unong san Hima. Superintendent of Police ka West Khasi Hills District Nostan, ulapulat kubor baha kasiterek uklalingkot arhajar atusaw, usora Shnong jaga Shnong Mawlangkhar, ulapentib lingba ka pun ba uwi ubri Rangbah, bamtib kerteng Ïaid Kulmar ni poiwir hakati ka Shnong. Shu USP ula ongru ba lawan raya Shnong Stan Police Station, bala suba ba ude ubri bam nang kren ba bam biang ka jingmut jing perkan, kumta lara no Shnong Stan Civil Hospital, hakabau doktor basumar ya ulapano sha Memhans Shalom. Laya turbo doktor psychiatrist na Memhans, ulamot ban pelat no ya ni discharge no nakate ka hospital. Kumta USP ula kentu ba ladadan manu ki ba itu, ki para marjan ni ki bahayin hasem jo ute ubriu, kin sngob ban pentip khanang ba anak ban discharge no na Memhans. Ute ubriu bam tip kerteng udan ya kasni do ka basyai, karenyang ka ba shispa 100 centimeter, usnyo ubayong bat lingkon, karta saw po do san po sinem antan, bala suba ba uday nakajat ban riyo garo.